Nagapgap wamanan. Itayan di bruha nga kula si Sem. Tangiwa mo mamay. Kababain ka dagiti ka aruba. Ibabain nak mga asawa ma. Dalain. Apay, ibayin mo ti kadat babaem. Ibayin mo ti aramid mo rohela babaero. Aguli magkakunak mo. Oh. Umay ka. Ala. Mapantay ito si Silet. Dalasem. Manyaman ti sang sangitam ngay may dito'y balaya, hindali. Jay manugang yu ha? Ada manan babae na. Nakitakti konversasyon da iti cellphone. Kanayon dagayam nga kit-kita ijarwar. Anya? Ay, dali na naku aya. Aginggat ka ano aya, tikasta, apanagananos mo. Idi pa ilang gamain ngay pagpagak, asinaamaw na jay aruhel. Angam di mo mapanawan. Kuna namat ngamin nga agbalbaliwan nanang. Madamat gayam baromanan nga siyaks na. Iso nga road, apanawa mo. Sinaamaw. Takon sumisyon mo lati ipapay na ka. Tila maasyan kan ka nga asawa na. Kita man talangam, kita. Nagkutong kan, bimakit pa'y tilangamaw. Una, taga po dahi ta iti stress. Kano nga raw na sinaam? Ikakpay ti last chance na nanang. Barang sinaanan da dya nga babae. Kasaok tumanan no maminsan. Dalin ba kayo? Itay pala ka sa sarita ka. Sumbatan nakmat Kasarita nakmat ba kayo? Sorry ka din. Promise. Agbalbaliw akon. Kare ka nga kare ngam awan mati matungtong palmo nga kare. Nasaysaya at laangan no ipanaw kung dagiti anak ta. Tadyak kayat nga makit-kita dati kanayon nga panag-apata. Ay, saan abakal? Anya ka ka di? Ornusan ta amin ka data ha? Di mo mat ipanaw da kita anak ta ha? Amumot nga iso dati agas ti bambanog ko. No napatag dagiti anak mo kanyam. Apay nga ron nga kastatar aramidam. Apay nga agbababae ka. Las day dayon. Promise. Mabanbanog akon Rohil. Namin adon nga daras nga pinasakitan na. No matiliwan ka, agbalbalew ka lang iti sumag mamanong aldaw. Inton kwan adamanan siyeks mon. Ulit at dalhin. Maudin day di at chicks ko. Promise. Ay na, Mala. Uston dalhin wan. Di ka nagsangi. Mala. Umay ka. Taarakopan ka man. Isunan dalhin. No kasta? Namati nagsinatan, Rohel? Uwin. Janin. Pudo matimbakin ko na. Asikatilas. Sikati maudi at chicks ko. Di ka na yunan. Kan isukat at chicks ko. Janin. Sabay ko mga ruda. Naaklon ko ti agbalin ang number 2. Basta di ka nagsapol iti number 3 kan number 4. Okay? Wan, mahal. Promise. Si Kanti maudi. Basta di mo mapagimunan ti asawa ko eh. Tadyak ay ayatan da dya. Si Katay ayatan. Ti love ko. Asawa klaang iti papel da dyan. Ngam si Kati pudnong ay ayatan. Agama na, Rohel. Promise ko man. Si Kanti maudi a lalaki iti biyag ko. Diya ako nagpaari matuure sa... Hello, Janin. Apay ngay mawag ka. Adak pala dito balay. Anya to, Rasan? Kunam adito'y ka nga agarmusar. Ayan mo ngay? Pasensya ka dyan eh. Naladawak anak kariin. Apay, napuyatan ka? Anya tinararamid yung iti asawa mi di rabi eh? Ha? Apay napuyatan ka? Ay na.
Awanti na ramid, min. Jak laang makaturog. Di ka kaya makaturog? Nga mapaya di na kinawagan? Jak kaya't ang madisturbo ka. Alan taamangan numang nagtasawak sa nabali. Agdiretsuak di tayong tunmalam nung madismisa kiti trabaho. Sige, sa paang tiwaya. Wen, sige. Babayan. Maditel daw ko, Chris. Ne, apay aya, Janine. Anya man ti pakapagpagtripa mo. Nagapa kayo man ng itinobyo. Makapasuron nga, Rod. Napuyatan ka no idirabi. Anya nga tinararamid day kasawa na. Apay ang napuyatan. Ay, makapasuron na talaga. Kasla mabagtita ka mang pampanunod, Chris. Ay, sustay to eh. Awan ka rin ba nga magreklamo, kanagimon. Taasawa na tayo dyan. Yung naman nagpatpat na, kasanda maturog, tagasawa dakit meron. Ha! Teksakto pa di asawa na, tapno agapada, kat agsinadan. Ay, sos, maditikas na pang panunutin dyan eh. Kita ang basit atan eh. No, agas asta ka. Kaso na si Kamit, tenti original ng asawa. Di namot nga minon ay ayaton di asawa na. Siyak ti love na. Mapilpilitan lang nga agaw awid ije ayan ni bakat na. Tamabuteng ang maidarom. Ngam, siyak ka no tipod no ay ayaton na. Natural lakas ta ti baga na ken ka. Takas tamat at talaga nagiti babaero. Aramidan da ti amin. Tapno mapamati da dagiti chicks da. Akensyo sa andan nga ayatan dagiti asawa da. Kesyo napilitan dala ang anak ikang laysa, ken daddo mapay. Agtang nga ka man mo't, Chris. Di ka man agpakalain. Amo mayat agpaiso arik na ni Rohel. Di mo man mo't padaksan ni Rohel. Ta agpaiso amin nga ibagbagana. Siyak ti love na. Iso nga itaw-dawat ko ang mabalo ko man. Tapno nawaya kami nga agpadpada. Anya? Ruhel, agringkan. Agringkan. Ne, anya daw orasan? Alas 11 itirabi. Ala, apay nga di nakrining nga dakas. Naimasak mo itong tinaturog. Diyan arot kaya ta madisturbo ka. Malala, agmurmuray kan, taagawid kan, mahal. Ne, anay ko. Apay nga simbakit mo itong saka kong dyan eh. Ha? Apay? Ay sus, sumuruman nga tanti sakit si Saka ka. Nalipatak a bawal gayam timpa si dam itay abukal di balatong. Ha? Anay ko. Iso ay Nukasta, bawal tibukal ken ka? Wan dyanin. Anay ko. Nagsakit mo tanti Saka ka. Numarikatan ka, magnaw, di intun bigatan nga agawid ka. Wan nga ron. Marigatan na kang maneho no kastay. Sige, intun bigatan nga agawid ka. Pagtumara kiti hakas ka. Barang pumipyan mo damdama. Taagawid ako rerabahin. Apa, anak man nagtasawak mo siya kagawid dyanin. Supay ko matamaawatan nak. Wan. Anay ko. Anay ko. Ne, apay nga agpilpilay ka nga si Mangpat. Anya turasan? Nagapwa man na naya. Nag-istamba ki di balay ti may saka trabaho akbagay. Tas simuro ti sakit ti sakak. Anya? At tas sindak amay kontra ti sakak. Iso simuro manen ti sakit nan. Agsasaw kay tagpay so ano anya? Pudno ti bagbakak bakit? Itahamot ngamin ati sakaw. Medyo limtag pa yun eh. Ah. Sige, mga nakangarudan. Magsugak pa. Pinakanak di ka trabahwak dalay. Dito ti agas mo, Rohel. Agtumarkan tap na aging baganda ta sakam. Pagyaman ak bakit? Uray suksukat nak, asasi kasuan kalata. Taasawa kakat nga rod. Dito yung kumamat ti kita ama. Ti sakripisyo kanya mga asawak.
No adda na sakit nga rek na iti bagim. Siyak ti mga asasikaso kanyam. Gay, amok dagiti arigrigat mo kanyak dalin. Di ka matanaga. Amo mat gayam, nga mapay nga ron nga agsisiks ka pa lang. Las day, promise. Sigurado am lang Tano mapuno anak, hangko nga mo. Baka marakrak ti pamilya ta. Ipanaw ko dagiti anak ta, kadya kun ipakpakita kanya. Ay na, di mo maaramidin ti kasta dalin. Nagbalbaliwak na narutin. Diyak kaya't amaya dayo dagiti anak ta kanyak. Patpatgak unin dagiti anak ta. Katsyak ngay nga asawam. Patpatgam, uno? Kit patpatgan ka Patpatgan kayo kadagiti anak ta. Kay, kumusta kayo ni ti asawa, anak ko? Mayatan nanang, naurnos may mananti bagbagimin. Pinakawan mo manan. Madamdama, agbabawi kang tumanay. Luk-lukwen na kalajay asawam, anak ko. All-ulawid na ka. Saan mat kait di? Tamarek nakmat no sincere ti pa nagsauna-unuhaan. Seryoso mat kait di nga agdaw-dawat iti pamakawan nokwa. Ipagpagapok kadagi di anak me, iso nga pinakawan kumanan. Diya kayat ngamin nga marakrak ti pamilya mi nanang. Sapay makaama mat dagi di apo kuyo, kayat dati amada. Ala-ala, sapay kumbag nga raw tapod now nga agbalbaliwan jay asawam dalin. Good morning, Rohel, lakay. Kadigdigos ko. Awan trabahom tadta, iso nga nagpabangluak iti husto kan nagpapukisakpay. Imubing ka mo nagpaiso dali. Para kanyam dati nga panagpapaubing ko, Rohel. Kanti pa nagpapabanglok. Manipod tadta. Rugi akong tagpapintas kan agpaseksi. Tapno hanak nga isok-sokat. Ay, nabaybayak namin ti bagyak iti kalabas. Nagbalinak nga lusyang. Ngam tatahang kon nga itulok nga aglusyang nga. Masapul nga agpaubing kan agpapintas Ti katrabaho akto mo awag. Ayan na, katagman data cellphone mo. Kita man Pare dagol tinagan ti mo awag. Dita. Sino nga data nga paridagul? Katrabaho ak nga ron. Babit lang nga. Song batak ti awag ni pare dagol. Mapanak ijarwan. Nariga ti signal dito unag. Ayan mo ngay, Ruhel. Uro-urayan kay tay pa lang. Nakaluto ako ni ti pamigatan ta. Sige. Umaya ko dyan Agpulgasak na bit. Sige nga, Rod. Dito'y ka nga agar mo, sir, ha? Urayan ka. Papa namanan, Rohel. Papayaban nak ti katrabaho ak dalin. Mapan mi kitaan niya gatangan na alugan na. Agpakpakuyog namin kanya. Kat, agar-musar ka pa nga ron, Saanin? Ija itong. Ta sigurado apakanon nak ni pare dago. Sige, agpulis akong. Ta sapahan mi ka no terumwar. Suga ka. Nagustuhan madlaki, ti linutok ang papaitan, ti baka. Wan nga ron. Nagustuha kiti kastaunay. Nga uray maiparit kanyak. Baybay aman day taparit-parit. Si daan kit di amin na kayat mo, mahal. Intong pangal daw, bukal man ang tinutwag asidahan ta, oh? Kaimasak ti agluto. Iwasak pa iti bukal. Tamangan nulumtag man ng tisakak dyan eh. Awanin ti sabadi ang maluto. Day talaan. Iso nga ano sa mo na, mahal. Masakit man ang tisakak dyan eh. Diyak makadrive eh. Kasalungay ang makaawid ak no kastoy. Amay ko. Balay mo ti ayan mo. Anyat pagdanagam ayan. Urayin lang kung dagiti anak ko iya balay. Kunak ngayon nakipasya rida. Simruma man ti sakit ti sakak kanay ko. Ruhel, adupay ti aldaw. Agtalinad ka pa ilang dito'y balay. Tasi kaswan ka. Ilutuan ka iti naimas asidaam. Ilutuan ka iti adu bukbukal.
Si Kamon? At ang sakit ti sakak mo kasta ti pasidam ganyak. Saan? Saan, mahal? Taagas mo dagita. Loka ka talaga, Janine. Impamuspusan ti panagtali na ni Rohel iti dagos mo. Para-paraan lang, Chris. No, Jack, pagsidaan, iti bawal. Kanayon nga agdardaras nga gawid. At least, no sumakit isa ka na, adalaang iti sidong ko. No kasta? Saan pa'y alagawin nga gingaita? Wen, Chris, adapay na ang ditadagos ko. Ayan na kanumanon ngay. Adda ka naman iti balay ti katrabahuan na nanang. Limtag ka naman dya sa kana. Isungahan pa'y nga makaawid. Insend na ti picture ti sa kana. Limtag mat nga agpaiso nanang. Ay kasanod nga iti trabaho na. Saan na si Mrag? Naglangan ka no nanang. Kunak nga mapan ko iawid. Kat kuna namat nga itulod ka no dya katrabahuan na. Nasukir to mo nga midyay asawam. Amo na maiparay ngam si daun lalata. Ay, no, saan pa nga makaawid? Ituludak iti agas na ijay balay ti katrabahuan na nanang. Yan agawid akong. Ikarigatak tagmaniho. Or-orahin da kong dagitan nako. Rohel, di na kun panawan. Di mo naayatan ti asawam. Kunam asinaam. Ngam, di mo mutla sinaanan. Kasi dagitan nako dyan Orahin ta ti nga panahon. Jakon makauray, Rohel. Jakon mauray ang mabalo ka. Iso nga, ibagatan ti agpaiso iti asawam. Anya? Asus, sana mabalin dyan Abay, kaya't mo nga agdaron dyan sa hawak. Makaamo ditan. Basta, kaya't ko nga ipakaamo ti amin kenkwana. Anya tamom? No maamuan na dayta, ang mga no apaan na ka, kat sinanakan, o di nawayatan tun. Nya, ay saan dyan Di mo aramidon ti kasta. Ne, asino ka? Ay, agure ka. Kasla mabigbig ka. Si kadya kachat-chat ti asawak idi nga chicks na niya. Wen, iso ngay maya, tao may kun alaan dagiti kawas ni Rohel. Anya? Di nakakanunay ayatan di asawam. Siyak ti ayatan na. Mapilpilitan lakano ang makidenden na ken ka. Ta ipagpagapo na kadagiti anak yo. Anya? Pumanaw kan! Anay ko! Abay yung sipat ka ngay! Pumanaw kan! No di mo kaya't nga ipagat-pagat ka. Awan babayan mo nga babae. No kaya't mo nga agawan ni Rohel, kukwam lang. Igat ang amit ibado na. Hamong ala nagitibado na itoy. I-provide mo amin nga kasapulan na. Rohel! Nawayatan nga din na. Impadawat na kan ti asawang kanya. Di ko nam, pakaragsakak tinaramid mo, Janin. Riribok tinaramid mo, Janin. Awan karbangam, amang sungat-sungat iti inadagitan na ko. Apay nga yakas ta ti bagbagam, Rohel. Kunak man no siya ti ayatem. Apay nga yakas ta maten, Rohel. Kunam, di mo paganano ti asawam. Kat nakasagana ka mangisina ken kuanay din yaman nga oras. Gitakan! Bagtit na dya babae dali. Di mo patpat yun na dya. Kaya't nala dadaulan ti pamilyata. Pumanaw kamin Rohel. Ah. Itad kunti wayawayam. Namin adon nga nagkari kang agbalbalew kan. Ngamawan lahat tamot gayam. Inaramit ko amin nga kabaalak nga mangipaay ti kasapulam. Amin nga panag-asikaso impaay ko dayta. Ngam talaga nga saan ka nga mapnak iti may isa nga babae? Isungawan mabalin ko? Di ta kumama panawan at alin. Di mo ipanaw dagit anak ta. Maasi ka kumamag kanya. Ay
pa mo niya checks mo. Tyson ti kadanam. Sige, mapan kamin. Manawandakan. Dalen, mabit lang. Agsubli kayo. Jack makakamat ka na kayo. Talimtag ti sakak. Dalen! Nakitam ka din ni Janin, Chris. Ala, awanan Pimanawan, Ruel. Nasakitan ka no iti husto, gapoy tinaramid mo. Iso pimanawan. Simurutan iti lakay abak na nga garaaram kinkwana. Ha? Panagkulag, lipate mo jagayim ko. Tadan sa bali anobyo na. Simpahan mo itong tipyag mo, Ruel. Nanang, pangaasiyo ko ma. Ibagayo no sa dino abanda ti ayan dadalen. Tasurutag ida. Lading itek baraw. Ngamjak amaw tinapananda. Nanang, pagpakaasya. Parinto mo na kinisangwanan nyo. Ay. Ibagayo ko man sa dino. Di ka pa rin tumang itisang wanak abaraw. Tauray agan ano ka. Awan na talaga ti maibagak. Tadyak amaw ti ayanda. Nanang, sige na. Basta ti makunat kastoy. Napunuanan jay anak ko. Nabayag agundaway nga inaw awat na ka. Ngam, nagpatingga siguro mo tayo ti pasensya na. Adamo rik na jay anak ko ang masakitan baro. Isuasapay kumaa ta maawatam no di nakan kayat. Aklonum kumaday ta baraw. Ay, anya matikas to yan. Grabe matikas to yan, mapaspasamak. Asino ti kasasaom, Conrad? Huwag magkadwam dito'y anak ka, tugaw ngam sumanao ka. Nagdakkel nga ro ti problema nanang. Anyaman ti problema mon aya, Conrad. Ay, chikal din ko Di na mo't paggatasan di doang nga anak na. Ay, no kasta, naganakan tay kalding maw. Una nang, naganak idag sapa. Hanggang di na mo't paggatasan. Mabisinan na ganyan anak na. Ay, problema matikas to Ay, gagangay na siguro, tada mo na ngamin ti aganak di kalding maw. May ruwam tumala siguro. Sapay ko mga rod Matanaganak ka talaga. Ang mga numatay dagi dyan anak na. Sapay nagpipintas ti kulor da. Ay, nyamat ngamin di inadan. Makapay-stress sa panunutan. Ay, subyak jakal din ko na nang. Jak makaid na. Tanod di na pala kaya tapaggatasan. Inak gumatang ani ti mamador da. Kahit kumustan di kalding maw. Pinaggatas mo't lang di inada. Saan nga rod? Isa pinagmamador kon dagi ti anak na. Kaya damat. Kaya't damit. Iso na lang tanagastos ti gumatang ti gatas. Sapay awan kwarta kon. Pangalaak nga tangay ti igatang ko ti gatas da. Sapay narawot da. Problema magtikas to. Ala, mangterdak iti igatang mo iti gatas da. Tapno saan kan nga agproblema anak kaw. Ay, anak nanang. Ang kasanungatan nga, no, dumakkel dagi ti anak na. Pangipasturak to nga takadakwada nga. Awan mo't nalawa dagata yo pangipasturak. Ay na, di mo pala problema day ta. Di pala agdama ti problema No, kasano ang mapagatas maw dagiti anak ti kalding maw. Baybay ampay la panunutan ti pangipasturam. Takno di ka mariribukan. Pare Conrad, gatang mamin ang nagitay tarakin ko kalding. Nauma ako nagtartarakan. Kan awan pagpastura na. Sayang, mayat ko Ang awan mat wartak pare hay may. Adda, agdiskitar ka pare. Sapay pasig ang masikog dagiti kalding ko. 5 ang masikog, kan may sa kalakyan. Gatang mo, itinala ka pare. Tano sa bali ti pangilakwa, nangina. Awan mat paggatang ko pare. Utang mo na iso. Ay, diyak kaya't yung umutang pare. Tayo supaya pampanunutak dahi ta. Diyak lakit di maiturugan no kwa. Ay ka, ano sa mga road ate agdiskitar ka pare. Sayang dagi jay. Masikog da pa'y amin. Kat naglakap. Ala, sige.
Padasag tagdiskitar pare. Tatang, kwartayo man. Ambok nga da kwartayo. Adda tayo naglakwan nyo itinuang nyo. Apay ti kwarta, pangusaram. Paggatang ko kumay ti kalding. Nayunak tayo kalding ko, tatang. Kanya, kunamngawan pagpastoram. Ita gumatang ka ba na ni tinayon nan? Agmula kiti sakate, tatang. Agmula ka pa yung kaumuna saka gumatang ititaraknam. Pautangan da kuno saan. Ah, Ibagayo, no, didak pautangan. Tapno makadiskitara kay tinaduma. pagkatang ko iti materialis, di dulduling ko kwarta, kunrad. Tapasok katak, ti bubong ti kusina, adun tagtibtad. Kalangar, saanan? Pare, Jaime. Oh, pare! Oh, pare kunrad. Anya nga, agdan na diskita na. Awan pare. Nga malay, utangin ko. Ah, sigurado ka? Un. Basta di naksingirin na dagos ah. Well, danag mo na ya pare. Yung magtulag ta. Kung di ka makabayad, subyak na kitikal dinggaw. Ha? Sige pare. Makamuritan. Alang araw. Mabalin mo, ayawid, dagiti kalding ko pare. Akalding mo matay. Ay, problema mo ti kastoy. Pangipasturak nga tanungay ka dagiti nagado akalding kaw, nanang. Ay na, anak ko aya. Apay nga min anangala ka iti kalding no awam mo nakasagana a pagpasturam. Unak nga rod ngagmula kay ti sakate. Inak pala mangalay ti imulak. Nagmula ka kumapay nga imuna sa kanangala iti taraknam. Ay. Sapay masikog dagiti akalding. Isakat tiyempay laeng idaa anak ko. Yarami idam iti balay da. Tapno da paglinungan da. Tano sampay ti agsakate. Adumet ti sakate ijabantay. Wanin ananang. Apay kaslag lulutoy arimbor di anak tabakal. Kasla, nagdakkel ma rin ti problema naan. Ay na, problema na ti araramidan na abalay dagiti taraken na. Agbirbirok iti yero itay ngam awan mabirukan na. Orayan na matarimaan ti kusina tayo Ano maikat ti siguro na bubong. Isunto sa rana. Rasonos to mga desisyon na niyang anak mo nga. Saan nga agpampanunot no danduma? Sa intungkwan, agprobleman. Iraman na pa'y na taon, agproblema no danduma. Malang, awawatam ka din dyan anak talakay. Amom patakas dyan ti ugali na. Pampanoy-noyam kami ni Sukastay. Di mo kami ung tangkad. Kaasi mga raw no maungtan tagpasugnod no kwa. Sapay naglaka ma-stress dyan anak ta. Isu nga awawatan ta kumalatan lakay. Sa amo to, nagitikalding mo pare. Ban pare. Nagigidanda anak-anak. Sagdudua ti anak da. Nika, mayat na pare. Swerte, ta sagdudwa ta anak da. Kahitay na duma. Saggay sala ta anak da pare. Ban pare. Ang problema kamat na pangalaki ti ipakan ko kadakwada. Kamulmulak pa lang kami niti sakate. Ay, problema mo na pare. Kahit kasano, tayo bayad mo ngay pare. Makipagpakaasi ako mapare. Hulugan ko matipamayak nagbayad. Ay, mabalin na ta pare. Basta binulan Ewan pare. O sige nga ro. Labasan ka pa itanay. Inakitaan. Nung kasano ti pamayak iti balay dagiti taraken ka. Kurang pa nga mintin kabil ko ayero na. Adaan mo yung agumatang iti kalding nanan. Apay, ila ko maun dagiti taraken maw. Problema nga ron no pangalaki ti pagbayad ko kani pare Jaime. Masapol ka no ahulog ak iti binulan ti utang ko kenkwana. Ikontak ta Ang kaan anak damat. Mabalinan aya nga isina dagiti anak da. Ipasurutan anang iti anak da ama ilakaw. Inutakon nga ilakaw. Taawan matlat pagpasturan. Problema lang. Kakaasi na lang mabisinan.
Napay nga ila ako madagos dagiti tarakan mo, Conrad. Awan nga rod pagbayad ko. Isa may lako kun kan awan pagpasturan. Naibusan tay sakati ijibantay. Awan maipakanan. Urayan pa'y kumado bakil dagiti anak na sa mo ila ko. Tapnood ako matubaw. Awan mo't nga rod maipakanan, tatang. Isa may lako kit din. Problema lang dahil ta. Tsak kayat ni may stress. Tsak makaturog amang pampanunot no pangalakit ipakan ko. Masakit ti ulok, tatang. Anya, nagal-ala ka pa'y lang aron iti tarak na nakastama laang. Basta ilako kon, period. Apay akaslag laladot ka manan, Conrad. Kaslada man problema, maun. Nalakom ba't tandagiti tarakan mo apag problema, am? Ada ka di manan parikot mo, anak kaw. Nagdangarod kamuro dito agong ko nanang. Nagado apag tubuan na. Dito ipayayan ti agong ko mo. Adandan, alimawat ti abot ti agong ko. Ta medyo limtag tinagtubuan ti kamurok. Ay na. Umdas man daytan apag parparikot am Conrad. Basit labanag dayta, anak ko. Dakkalabanag para kanya. Tanay, ada planok nga arman. Ngam kastoy mat ti agong kon. Damat nagdakkala kamuro na. Kat, man ano aya? Saan ba tamadlaw? Madlaw nanang. Apay, asino ti armam aya, anak ko? Ni Agustina ko mananang. Ay, wan, nasingpat day dya abalasang. Kayat ko aparaken ka, anak ko. Asano nga ro da maaram ko nga ikat kastoy matitsurak. Kababain, amang ano katawaan nak. Ay, saan? Negatibon to matadagos ti panunutam. Laki din, arma mount tap no makaasawa kan. Paimbagag pa ito kamurok nanang. Inak to arman no in-person day tao. Ada ako nito ayan tiridaw da Agustina. Ay, kaslag nervyosak man. Apay nga kastoy. Problema mat ti kastoy. Nini. Naglamisan kita kulap ko. Nyamat tan. Ay na! Naimbang orasyon, nana. Ay na! Mangigkigtot ka mat, Conrad! Apa nakatakder ka dito ayan tiri daw ngay. Sumra ka! Kwa. Agtuktok ako maitayan, nana. Ngam apagisumat na rumar kayo. Agad sumra ka, Barok. Anyat gagaram. Ni Agustina ko nana. Ada ka day? Adda dita salas. Ala, umay ka. Sumra ka. Agyaman ak nana. Oh, Conrad, sigamat gayam. Agtugaw ka Oh, pare Conrad. Ha? Ada ka man. Agtugaw ka ta. Agsasango tayo kada Agustina. Agi-istorya tayo man. Ada ka dito pare Jaime? Gagangay ti baro pare. Umay sumarongkar iti balasan. Ha? Ano kasta? Agar-aram ka ni Agustina, pare. Napayagan na pare. Di na mula kasya ni Agustina. Jaklat na mapukawan, tinamnama pare. Sige nga, anya gagarang pare. Kwa? Awan. Umaya ko mga bumulod iti bigao Agustina. Ay, anya abiga o Conrad? Tay dakkel uno tay baset. Tay dakkel no ada. Damat gayam karibal ko kanya Agustina tatang. Problema mat da ito'y. Ay nanak ko. Gagangay na. Tabalasan ka nga rin ni Agustina. Talaga nga adulang talag iti agarang kang kuana. Tambalak si na pintas. Nagagat pa kan nasing pa abalasan. No ngay mapastedak, di bambanog laang. Talaga akas tati agarang anak ko. Kas bakan ni nanang mo idia. Adaw, dagiti aram kang kuana. Nagbabak nang dabaya. Kan nagtataal na. Kas makita ba, baraw.
Sakti inaya ni nanang mo. Depende, iti diskarte na ita. Manjaksan? Amangan no basta din naktumutlaan. At damot gayam karibal ko. Kat dayjay pa'y apari hay may. Anyat laban ko kinkwa na ngay. Nabakbak nang ni hay may ngamsyak. Wala, ngabnabisi mo. Manugan, kan artag. Ngayon pag no kaya na Agustina tikas siya klase ti lalaki. Si kakitawan bisaw, nagagakapay. Kan adama ituram. Iso adakal tilaban mo, anak ko. Di ka mapukawan ni tinabnama. Agaram kalata. Agyaman nak Agustina. Kunak lano basta din nak. Kunak no ni Jaime tiyak lunam. Sikati kayat ko, Conrad. Ngamin, awan bisyong. Diyak kayat ti lalaki ana bisyong. Ay na. Pinaragsak na kitikas taunay, Agustina. Agyaman na ka. Naggasatak mo tayo. Takinayat na tinakapimpintas. Nakasingsing po tabalasan. Nagasatakmat ata kinayat nakmat, Conrad. Inton bigaton ti kasarta, Conrad. Apay akas lang mariribukan ka. Problema nga ro di maparti ababoy. Amangan no kumurang. Kanjay pantalon ko. Nalawlaw matigayadan na. Saan? Ado dyan maparti ababoy. Tadamat isabat ni tatang ko ang maparti. Kanjay pantalon mo, talaga akas jay ti style na, Conrad. Naruam ka lang amin iti fitted a pantalon, iso amay kawa ka. Ay, didak na takatawaan no makita da di pantalon ka. Ala, saan, Conrad? Unay kan ay ha. Saan man natila pagproblema am? Basit laba nagdagita pagparparikutam. Di mo ko ma-stressan ti bagim, Conrad. Nanang, kasano da ito yan nga eh. Kasarmin kan Agustina. Ngam di makalmutan tayo letag dito sipang ka. Anya? Apay, adalatag mo aya. At dangarod nanang. Kunak, ano mapukaw mutlaan? Ngam di makalmutan. Nagsakit na magnaak. Marigata na kamagna. Ay, ipuspun tayo pa'y lati kasaryo, ano kwa? Ay, saan na nanang? Mga nagbabawi pa ni Agustina. Kahit kabailam nga raw. Pilitak ananan. Conrad, nalpasan ti kasarta. Umuna arabiita ita. Umay ka agintan ata maturog tan. Ay, umuna ka na maturog, Agustina. Diyak pa ngamin makaturog. Umay ka nga ro, dagid ida tapaylaan. O sige, madamdama biit. Anya matikas to yan. Umuna arabi imi ka na Agustina. Ang apaya kasto yung ay. Ang damot lutag dito sipang kang. Nagsakit na makutay. Mabainak mat ang mangibag akan ni Agustina. Ay, masano nga taday to yan. Maigid-gidan mo't ngamin dahil ito alutag mat. Manganan lakay, nakagao kaming kaninanang. Uy, Conrad, anyat mapaspasamak kan ka. Nagadayuti na kay turungan ti imatang mo. Apa yan? Ada ka di probleman? Awan mo't amok ama di nga inaramid ko. Luapa yakas day. Limabas ngamin itay ni Insan Hildo dito balay. Sigud mo't apumampansin day jay basta makitak. Ang apay nga taagi man latim malyaw apulos itay limabas. Anya? Anya nga tati di na nagustuhan. Ada nga ta kinagura na kanyak. Kanina nang, wano ni tatang. Ay na, no di na ka pinansin, bye-bye ang ida. Diyak nga rin makaid na amang pampanunot bakit. Diyak makatal na no damang gurgura kanyak. Luguraan da ka iti di mo matam mo ang makagapo, ay kat bye-bye ang ida ah.
Tinapatag, saan asika ti gumurgura? Ay, mandit ti kasto yung mapaspasamak. Ala, mangan kayong tarumwarak. Inakman kasarita ni insan ko ahildo. Damagay ko nanyat kinagura na kanya. Tapaya limabaslatan nga awan na pulos tagarina. Ay na, saanan? Bye-bye amon, Conrad. Makan tayo kitin. Basta rumarak bakit? Mangan kayon. Conrad, masikuga kon. Adanton anak ta. Wan nga ron. Ti parikot ita. Kat no mapagadaldan to nga ta ti anak ta. Anyan to nga ta ti masakbayan na. Nasingpet to nga ta adumakal. Ang mga no nabisyon to. Ang mga no natangken to ti ulo na. Kat agbalintukit ti asakit ti ulo. Maditi overthinking la unay, lakay. Amom, parparigatan ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet ngamin maliklikan ti agdanag ken agparikot Agustina. Tinasayat. Agrobot ka man kit de. Ha? Papananta bakit? Basta, agrobot ka. Tada importante a papananta. Anya kamot ken Agustina. Anyat pagkit kita am kanyak. Bagtit. Saan, lakay? Saan mat nga amin nga umay agpa-check up dito ikit bagtit? Makatulong kan ka daytoy. Amon ta, no apay akas ta ti pagdaldalanam ita. Ha? Kaya't kaatulungan, taasawa ka kat nga ron. Bakit? Amom, saanan anormal ti kasta mapaspasaram. Iso nga agpa-check up ka. Agustina, bakit? Iso adi ka agong ungatwan. Para kan ka daytoy. Ay ayatan ka lakay. Iso nga aramidag ti kastoy. Oh, anya. Naawatam dagiti imbaga ti doktor kan ka? Uwan bakit? Masapula tumaram dagiti intad na nga agas kan kawan. Kan surutam amin nga imbaga na kan ka. Uwan bakit? Ay na, agyaman ako na kan ka. No di pinilit nga agpakonsulta iti doktor. Jakla amon. Kat, kumusta ti Riknam? Nasayat mo't kan bakit? Jak una yan nagdandanag. Ay na, agyaman ak manan bakit? Rumwarak, Hilda. Marabyanak nga agawid, iso ang mga kantaon. Di mo ilaktiri daw tapnusan ka madisturbaw. Tamangan no parbangon taon no makaawid Papanan nyo manan ayan, Nana. Hindak agsapol iti pagsayaatan balasang kao. Iso good luck ko ng magkanyak. Ha? Anya pagsayaatan ngay, Nana? Good luck ko ng payaksa ko ibaga. Mala, good luck, Nana Olga. Thank you, Hilda. Ay, inak makisugal, Hilda. Ala, di mo't binilin na kayong nagitanak yaw. Adi kayon mapan makisugal, Nana. Basta di mo ibagbaga, di da maamuan, Hilda. Di ka gipulpulong tapno saan tang agapa. No anya ti makikitam, di kalatan ang tagtagaray. Bawal ti pulongera ababaunan dito'y balay may Hilda. Ay, awan. Jak nasubot ti puunak Mari Olga. Ay, uray siyak pari bunog. 150 ito'y nabati akwartak. Agmamalas tan sa ita, Maray. Ay, huwag nga rod Ada tumalimabas anangisit apo sa itay itidalan ka. Ha? Partaan siguro na itya bakak mananita. Ala, intakit di agmeriendan, Maray. Pag meriendaan tangay, ada ay akwartam. Adamot tayo 150 ako nam akwartam. Oray agkapitalatan kan sanggay sa atinapay, mabalina. Awan nga minapulos kwarta ko rapisos. Mala, mapantanga rudan. Ay na, talaga na imas ti ka libre. Ilibre na tumat Syakla ka na yun ang timang ilibre kang kabunog. Awampay na po utak nga libre na. Ay, wen ka day, danag mun aya.
Sa anak mo't naimot na da kwarta. Si kakit di mo't girlfriend. Ay, agtal na ka man. Girlfriend nga ibagbagam mo dita. Kati sumat, girlfriend. Gayem a babae. Mabalin mo't nga awagan nak mo diti, boyfriend. Boyfriend, gayem a lalakay. Ang gayem tamad, saan aya? Ewan ba't kit di Nala, ituloy tantag kape, girlfriend. Katuwan boyfriend. Manong Rufo, anyat planom numalpas man ng ti kontratam dito'y abroad? Agawid agtol. Narigat mo ti trabaho dito eh. Okay lang ko maano awan rikrik na at ng adamat nga rod tempor nga an na yun tibagi. Wen agpaimbag kanto pa'y imbag manong. Una, si kangay mo't sindi, anyat planong. Kaya't kung arod matan ti agawid, agnegosyo aklangan, bareng makaasawa akmatan. Tani, nagbakbakit ako nabalasang dito'y abroad, ngam awan pa'y matlat asawa. Una, may mayat mo't lang no makiasawa ka din ko. Sana balikan niya, taddan nobyak. Mabalin ko ti mga asawa no kayat ko. Hello, anak kaw! Kumusta kayon itikabsat mo dito abroad? Nasayat na tamat nanay. Nagawid kami, napamanamalpas ti kontrata mi dito eh. Manula abulan ti uray na eh. Di kay agsublen, Rupaw? Saan siguro nanay? Nagsaritaan din ka ni Cindy Leta. Agnegosyon to kano ni Cindy. Agaplayak tumat siguro, iti sa balya pagilyan. Narikat ti trabaho nito eh. Ang aginanak to pa eh. May kaala Ay gayam anak kaw. Imutang ak iti kwarta ka ni kabagis kaw. Ta inutang ti katulong tay kwartak. Anya? Manok inutang niyo? Kwa. 5 mail anak kaw. Sing-singiran na nga rodan. Nga maawampay mapagbayad kaw. Anya? Alah, tatawitan da kayo. Ang pang-aasyo, isardan yun ti umutang. Adamat ipaw-paw itmi akwar tayo. Nga mga pa yan, makautang kayo pala. Pasensya ka na anak kaw. Nag-emergency nga may ti babaunan tayaw. Sana balay. Last day jayan nga utang kaw. Kari kayo akari. Nga maawan mat matungtong palyo akariyaw. Sorry anak kaw. Ala kayo nana. Ape nga asyak tin rason nyo kadagiti anak yo. Kawang matutang ko kada kayo. Ay na, bye-bye amlakat eh. Awang mamapukaw kang ka. Maraday tala ang umanay lang nga isidsidir mo kanyak. Ibagayo nga mintagpay so kadagiti anak yo, anana. Sana siyak ti pagpambariyo. Di na nga rod kayat nga umutangak. Binilin na pa yan dagiti na duma kakabagyan may adidak pa utangan. Kasano kat isugal yung mga amin nga utangan nyo. Anyat itantanamitin mo, Hilda? Ay, awan na. Kunak, mangantayon ta nakaluto ako. Gumatangak iti tricycle tapno ipasadan to ni Ensan Greg Manong. Uray second hand lang kuma. Ay katwa na. Mayat dahi taan na panunot mo ading ka. Uray siya, gumatangak iti may pasada ajip. Manggita akto iti mabali na mangi pasada. Ado mati napipintas a segunda mano. Una, ado dagiti kakasinsinta driver. Una, awagak to ni Insan Greg. Ta isunto ti mapan mangkita iti magatang. Ta nalalaing basit amang kilatis no niya tinapintas sa magatang. Uray siyak manong. Di malain San Greg ti pagsapulag iti magatang at tricycle. Agi pauit ka man pa iti kwartak anak kaw tanay. Si makit manan ti sakak. Agpa-check upak ko ma. Nihil na ti pangipawitan mi iti kwarta nanang. Ka iso ti mangkuyo kada kayo no kunayong nagpa-check up kayo. Apay ngay. Pagda nang i-forward iti ladawan niyo. Nagado aladawan. Makisugsugal kayo matmanan. Sino ba tinangibaga? Di yun amoy. Basta kakabagyan tayo. Saan na amay may sa wano dudwa tinagi-forward iti ladawan niyo.
Upat da. Anya! Unay mo dagita tattaon, kaya't da ka dadaulan ka na kayaw. Di kayo nagkalintigan nanan. Ang moment ugali o. Isa pasensya. Pagrigligatan diti kwarta dito abroad. Isa sapay ko mata maawatan nyo reta. Agpaw ita. Ngam ni Hilda ababaulan ti pangipanagana. Ken urat ti abas tuyo dita balay. Ni Hilda aminan ti makam mo. Anya! Traitor na kita kakabagyan. Ni, apa yan, nana? Na kita kakabagyan, mi Impulong na ka na giti anak ka. Nalaing na nga parboy ti sarita. Ay, kinapudno na, nana. Inawagan dagiti anak yu, katinong tandak. Apay kano ajak imbagbaga kadakwada tar aramidan yu. Ti minalam apan nagsugsugal yu. Jak amo ti paglugarak, nana. Tano ibagak tagpay so kadakiti anak yaw. Agungat kayo mag. Ngam no ilimad ko ti amin. Mamwandamot lang iti sa balay. Katsyak mo lang tiong tanda. Basol na kita kakabagyan, mi Manakibyan na nga may masurunak. At dan tricycle kan jeep dagiti anak yun, nana. Huwag nga raw ngam. Ada may gatang da iti kasta ngam awan may tadda kanya. Ha? Kan di pa'y lavan magtiginatang da. Nagita tricycle ang kaskada jeep. Secondhan pa'y mga raw. Sana bale ata may pasadan to, nana. Kumitan to dagita alugan. Huwag baki di Ay, apalan naktumanan dyan na apal ako mare. Guraan naktumanan. Ni, apay kumaguraan na kayo ngay. Wala, takasta tinaapal na tao. Guraan na ka nga uray awam maday nga inaramid mo kankwana. Guraan na ka taintarayamon iti kasasaad de Biag. Asino ako Mario ayan, nana? Day taman, karubak dita. Anya? Kano nakasingsing po day ta ako Mario? Da kayon samot ni manggurgura kankwana. Nang runa idi nakagatang da iti Vanda. Diyo pa'y kayatan ti mapandita balayda. Ay di nakman baliktadan si Kahilda. Apay, sino ti amaw? Siya, puno day ta akaaruba. Ay, kada kayo anana. Apay nga raw, akas la iso ti ayan ti simpatsam. Siyak ati ayunam, tasyak ti mang paspaswildukan ka. Ay, di nakkonkontraan, no kayat mo anasaya at kakanyak, Hilda. Hilda, nagpauitan dagiti anak kaw. Wena na, inggatang ko na iti abasto tayo dito balay. Bagas, masapsapol iti kusina kan karga ti ref. Grabe mo dagiti dyan nga anak ko. Sakti inada ngam di na maitalag ti kwarta kanyak. Di da kano ngamin kayat nga agsugal kayo, nana. Saan arason day ta? Ket si kamat, pagaayat mo mat no si kati pagpauitan dagiti anak kaw. Patpadaksan naksama ngamin, Hilda. Ni, saan mo't anana? Itaan niya kumagapungay. Saan ko nga ugali ti kasta? Kahit awan tinabatay tempauida, uray sa nga ribulaang. Awan, nana. Tadya basit anabati ko ingatang ko iti sabon. Uray limagasaw, tawan. Awan na talaga. 200 nga raw. Awan, nana. Pasensya kayo. Ay, imbag ta nakita ka dito'y istor gabi barawk. Ada ka di ibaga. Anya day tanana. Kaya mau asaldaan jay jeep may. Ha? Ay, awang kwarta nga na. Kaya't ko kumaata ka sa pulak ti trabaho. Bayat ko mang ay pasada. Ngam awang mo kwarta. Di ka madanagan, tanalakalaang ti pangisalda. 15,000 pesos laang. Anya? Ay, kurang mo ti kwarta na. Manot kwartam aya. Ala, uray 10,000 pesos lang arudan. Awan kasta kwarta nga na. No kaya mo 5,000 pesos. Anya, ala, iyig mo arudan tan 5,000 barawk. Kasapulak namin at talaga ti kwarta kay. Kasano?
Alag tilugan yan. Wan, mabali na may pasada day jay. Tanailakad amin na napapilis na. O sige nga rod na. Imbagayo na ha. Awan binabaw yan. Nana Olga, ape nga inala ni Manong gabi tilugan niyo. Imbagak nga ipa-repair na, at dadadaal na. Ha? Apay, anya dadaal na ngay. Kan kasano nga mo yung nga dadadaal na. Di ka man nagpakalaing nga gim-imbestigar, Hilda. Ha? Kung namalan siguro kan nga damdamang. Apay, nalipata maun akatulong ka laang dito'y balay, may. Ay, sorry nana. Agdamag aklaang nga, tapno amok to ti isungbat ko into nagdamag mo dagiti anak yo kanyak. No umawag da. Basta, di mo ibagbaga nga impa-repair ka o tapno awan ti adwa sa aw. Manakibiyang kalaunay mo tababaunay. Ala, ikag trabahon. Sana tila sipsiputam. Dagita laang trabahong ti siputam. Manunga tinadiskitaram girlfriend. Mangibingay kamot Agruam ka matag bonaw. Syakla ka na yun ang tiyagdisdiskitar. Day talag namnam ay matyamam. Ni Olga may kasla saan tanga gayam. Ti agayam, ang tinulaw. Saan akasta? Makadlawa ko na talaga. Syakla ang tiyagdisdiskitar. Sa inton at damadiskitarak. Makibingay ka. Pati merienda syak amin. Bayam, tanu mga bakak. Ibingayan kan tumag. Promise. Agruam ka mo, bono. Ulay kato'y girlfriend ko na aya. Sarde nga na kao na awawagan iti girlfriend. Tasaan tamat nga gayan aya. Agad agayam tamat. Girlfriend, babae agayam. Ay, basta. Diyak kaya tikas na nga awag mo kanyak. Ang mga no atapon da nga agjowa ta. Ay, ikan nakarudan ay ti pagpuunak bareng mga bakak ikan. Sige. Ngam di mo ipaabak ha. Masapul apangabakam ti kwartak bunaw. Uy, Olga, promise. Malas ka maakad kadwa bunaw. Naabakak manan. Mures siya nga raw na bakak Mike. Sikan sa ngagpaiso ti malas akadwa. Awan pa'y napuutak apan nangabak ko no sikat ikadwak. Ala, better luck next time Ado pa'y matigun raway. Bumawi kang tao. Ay, sapay awan pangalaan na iti kwarta. Si kama batyag diskitar iti kwarta bunaw. Ala, bayam tayo naktukal yun tayo mulak alaya. Pautangan kang tao iti pagpuunam. Ha? Kanayo na kasta ti ibagbagam. Idi pa'y lang nga ibagbagam nga agkali ka iti laya. Idi pa'y lang na panatawan. Awanan aday ta alaya. Nalungtutan. Saan mo ta? Laganus pa'y ngamin iday. Oho, pambar. Mamati aktulat tano adan. Iso adi ka man kari akaray. Masurunak lang bunaw. Ay naimbag nga oras mao pari karpyaw. Nay, Mari Olga, si kamagayam, sumrak ka. Ay, ang yaman pare. Ala, nagtugaw ka pare. Anya masapol mo? Ay, kwa. Kasapulak namin ti kwarta, kumpadre. Isaldak ko madya, tricycle ka. Ha? Tricycle mo ay agay dyan, Maray. Saan ang tricycle na kita anak mo? Ay, saan? Kukwak day jay, pare. Regalo na kanyak. Isaldak itinala ka. Tapno masakak mo ila adagaws. Kasapulak ka talaga ti kwarta. Pagpa-check up ka. Apay, di na ka pau-pauitan dagiti anak mo di abroad, Mare. Ibo na gijay nga anak ko, pare. Iso ang mabain akong nagdawat iti kwarta. Anya? Uray isaldak lang iti 5,000 jay tricycle may paray. Ha? Ay, siya pa'y 3,000 na kay idulduling ko a kwarta dita, Mare. Malala, iigmon paray. No iso ti ada, iiso. Tausarak ikan ti kwarta.
Yagmaw, taalaan mo ti tricycle ija balay. Alang nga ron, ijay to balay yun ti pangyawatak iti kwarta mare. Ay, dito yan na, paray. Kaslawang panagtalag mo kanya. Iyawa mo dito yan ti kwarta. Taing kantulangan alaan ti tricycle may ija balay. Itagkukan ka ti tulbang. Ni, api-api na andar yu ti tricycle da na naulga tatakarpyaw. Wen, kain salda ni Mari Olga kanya. Dahito, balasan ka. Ipasada ka. Ta sayang mo, naka-istambay lang. Anya, Serbin, asinaldaak nga jak ipasada. Ha? Ala, amo ka di dagiti anak ni Nana Olga dayta? Ay, jaka mo Basta noon niya ti saritaan magin ni Mari Olga. Isulang. Sige, papa na ko. Ala, ay sus. Apay nga insalda ni Nana Olga. Saan samat nga mo dagiti anak na tararamidan nan? Nana, ayan tayo jeep aginatang ka. Kan, ti tricycle lagi natang ko, nanang. Ayan na. Ay, anak ko. Agsao kayo ayan nagitimpon darmi ka na sinde. Kwa. Ay, nakasalda, anak ko. Anya? Ya. Apay ng insaldayo. Insaldayo, adayo man lang pakada kada kami. Nangaramatan niyo iti kwarta. Kan mano, ti panangisaldayo. Asinaw, tinangsaldan niya. Tayin tayo sa kaunan. Ay, jay, 5,000 pesos. Kajay mo tricycle, 3,000 laang. Unay kayo matan. Tilar aramidin niyo. Gapoy ti panagsugsuggal yaw. Iso atila may salsaldayo. Sardengan yung aminan tigas na aramid yaw. Ipasubo na kayo dahil ta panagsugsuggal yaw nanang. Manipo dita. Di kayo narumar dito balay nanang. Agtalinaid kayo dito balay. Apay nga ay adi nakpalubusan arumwar, anak ko. Wen, tapno di kay mapan makisugal. No ipilit yung tirumar. No di da kami denggan nga anak yaw. Nasa isaya agla pumanaw kami. Agabang kami iti pagnaadan may. Ay, saan di kay pumanaw, anak ko. Wanan, promise. Jakon rumwar. No rumwarak man. Agpakuyog ak kanihilda. Ay, pakawanan dak kuma, anak ko. Ikarek, agsingsing petakon. Rumbang lang bakitan kayo nga agpapaanawa kayo pa lang. Makaututang kayo, gapo iti dahil abisyo yaw. Saanan, agbalbaliw akon. Jakon agaramay iti saan nyo ang magustuhan, anak ko. Ilang bagay. Mano ka di amin ay tayo ornong taijebang ka. Ay na, Rosito. Di na magmuman di kalmanan. Itadamagam manan. Ha? Dagulit ka mo alaala kayan. Madanagan namin bagay. Ang mga numabangkrab di bangkaw. Sapay dakkel tinaidulin ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mo laan mo Makapadana ka talaga. Jak maituturugan at panunutan dahi ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, anya nga raw ti pamayan ta nga iti urnong ta kwarta. Napay no usarintan ba kay? Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun ta nga iti dakil abalay. Kaada nga rodon balay ta. Kaya kung aron ti dakil abalay ba kay? Basik tindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon tiyag na ito'y balay ta. Kadamatan babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwen ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakkilaw na. Tapno data ti kadakkilan ti balay diti lugar tayo.
Umdas si kwartata, tadakkel to urnong ta. Sa bagay, ada mo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito ilubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala, nagrigrigatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong talay dya. Iti saan tapay ang nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa tay inted da kwartata edi nagretiro tan lakay. Huwag nga raw, kit no bilang maibos na dyan. Awan problema, tagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang garo. Lanwan tante panagpatakder tay ti balay ta. Tapnomal pa sa dagaws. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saan ang masapol ang ma-renovate? Saan may apa-renovate? Kastoy na lay tuyang. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di ta abay na. Anya? Ananuan nyo nga iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa. To'y daan na balay. Tay jay kami to kabarbarang abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay iti kwarta. Imbis nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Ingkay shopping. Gumatang kayo iti agkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo ti balay yun. Kaya may nga rin mo tidakil abalay anak ko. Ananuan nyo ay atidak kalabalay. Katdudwa kay mga agnaad. Ay basta. Noon niya ti kayat may. Isu ti aramidon may. Kat awan makalapid kada ka may. Wartami mo ti aramadon may. Isu nga awan. Kaya sino man na makibiyang iti panggading may. Ha? Huwag ka raon. Nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan mo adinawat na dyan? Nakasukat kan, Rosito. Intan aldawan. Nakalukada, hindi bangkaw. Intanarulang. Agora ka. Apay adag basit tabag mo nga eh. Umanay nga rin dita, ti iruwarta akwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya? Agar aramid ka ba bakitan? Di pa higit makitkitan ti kargahan akwarta. Ingtong kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takas la gagangay la ti kargan no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan dagiti manipdot. Awampay na po uta kasi nipdot da nga ikubag. So masapol ngagbalintamot wais lakay. Malala, mabantan. No basta, nagpagatang dana ng gantatang iti materyales, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan ida. Tamang ano isuman ti pagsaksakit ang tinagamdan karon. Bye-bye tayon. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sa nabali, damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Una nga manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontrahan dagiti dadakkel mo bakit? Iso bye-bye tayon. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdaryaw kabagays. Ay ka balay ka bagay. Anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kanadama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ika balay may akan nila kay. Nauma kami ni ti balay may. Kaya may ti sa bali balay.
Anya! Kaya't may mudapadasan tiyag balay iti dakkel habang si Bibiag kami pa'y kanila kay. Ay na, nagpintas lang nga ron ti balay yun kabagays. Basit nga raw. Kaya mi tayo dakkel a balay kabagay. Ay, ited mo nga ron kanya akong tidaan na balayaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagay. Tawan pagyanan dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan na balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi no awan pag naudanda. May mayap mo lang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Aniyan? Nagswerte ka dagita dingwan yun, ta dadakkel a balay da kabagays. Ay ko talaga kasta kabagay. Adamod babalay dagiti kakaanak ka maun. So dagiti la dingwin may ti pag naudun may iti daan na balay may. Aya! May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. May kawan lata kabagays. Day talagayam. Mano nga storage ti impagamit ti karpintero, rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati, kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 stories la siguro. May maya do 3 stories. Tasalas ti umuna akad saaran. Kusina ti may kadwa akad saaran. Kan silid ti may kaalaw. Sa bagay, mabalay. Agam, ay, undas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw kay umanay di kwartata. Anusan ka pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan amabiting ti kwartata. Lalala, kawa na. Si Kamala ti narawot iti karnikal. Ano siya, kuray itlog ngay na daw, awan problema. Si Kamala ti napilay iti masida. Saan itan? Tada ti paggagastusan ta? Nalang nga raw. Aginot ta. Tapno makabalay ta, iti dakkan. Lakay, nakagawa kaon. Mabisina ko na. Itay-pay lang nga urayag di palangayab mo kanya abangan. Alas 10 ni tagsaba. Ngam, di tapay lang nabiga. Talaga ngayong gagarat tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat! Kan, panggal daw day tuya na pananganta. Di mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pananganta, ti may sagal daw. Mamidwa pa'y laan. Tapno malpas, ti ipapaaramid ta abalay ta. Ano santan? Uray tay, taladay taw ilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nanay Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, intun malpas ti balayaw. Ay kahit mabalin lata, kikay. Apay, awan trabaho mitaya. Nawan nga ro nana, istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw, wala ta, kikay. Rayam nga raw, da malpas ti balay may. Tayaban kan raw. Ay, wala na. Talaga kasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakkelao na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdanan ng tintatang abalay da bakit? Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kanon day jay. No panganan wanda nga iti dakkel a balay ah. Kawamat ka balay da.
Ay, talaga sana maikatikin na palangguad dano daduma. Naimbaglakit din ata saan nakatimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit kin lakay da. May mayadan di kas dyan. Ngamti ibiso dati kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka ka magbag na bakit? Ay, kauray siya ka. Nangrunakit nagdagsan mo ta. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa'y ngamin ti pagarkilata ti tricycle. Orno bunta kidya pangnayaw ni ti may gatang ni ti materialis lakay. Ay, siya pa ya daw. Ado pa iti paggastusan iti may patpatag. Tarabalay ta. Lagi na natawan ba bakal? Nabandugak. Nagtugaw na pa ilang araw ti tawiting shed. Nagrigat gaya man tagi patak dari dak kilabalay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tayo ti kastaunay. Ay ganos ta. Tak numalpas ti balay ta. Naimbag tulan numalpas ti pagkastusan ta. Uray ako'y tanto manay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin ang magata nga materyales. Kadudwa pa'y la dyan alpas. Kurang samat ti urnong tan. Anya? Kunak man no kunam nga umanay. Kasta nga may kimbaga ti karipintero. Ngam di na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kaskasano. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas na ijay. Kababain no may sardag. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tidakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalahan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagiti anak ta. Resan! Dadala din lawandaan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglun ka. Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kahit nakalunkan ba kay? Uwan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkan. May pasubo na tao nga ubutang. Siya pa'y adamanin intag te karpintiro alistaan ti magatang. Ay kagatangan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumustan ti balay yo, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain. Nagdakkel di balay yo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel di nagastos yo ijay. Una, nangam di balay. Takap-kap na kan mimay. Ay na, nagastos tagpaarami iti balay, nanang. Nangrunan no kasti kadakkel. Talupay mo nga rudakad sa aran. Tirigat yun nga, amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dito. Importante, malpas. Huwag magkidi Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay ili Kape magmag na kayo ngay. Aglugan kayo Saan? Tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok ngagtip-tipid dagi Jay. Amok ti style dananang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw ngam amok ka mabitbitinan ti kwartada. Iso ngagtip-tipid da. Kita nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan ngagtip-tipid da lakay. Nagdakkel mga minjay patpatakder da balay da.
nagastos day jay. Ay, wen nga rod Daytoy pay basit abalay ta ken nagastos. Adu ti nagastos ta ditoy idi. Dayjay tulaken nakadakdak kalabalayan. Nagiitak di balay da. Dandanimot malpasen. Adu pa'y di magatang ija. Awan pa'y tiles ken bubidana. Ururaya nga ron no bumulod day ti kwarta nga mawamot. Adu siguro ati kwartada ba kay? Ilyang bakay. At maning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan, tinutang ko a kwarta. Kahit kasanaw, ipasarding tapay lang, ti pandakaramid ti balay. Ay, saan? Kaya't nga baga ti taaw, na bitin ti kwarta ra. Ipatuloy talat kay. Kit pangalaan ta nga ron nga iti kwarta. Awanin, naibusan ti ornong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw, ti paglunan dita. Sana balay, tadamot tayo pensyon ta, pagbayad ta. Huwag may kindi Nalang aglun ka man rin. Bakit? Kamaw dyan na. Nalpas mo't lagan, ti balay taros ito. Huwag garod bakit? Datan ti kadakilan ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa ti disinyo na. Kaso na lang ta. Tiwangwang may tiunag. Kurang tayo ti gamit ilang. Puro dahan nagiti gamit ta iti sigod abalay ta. Alaman na pagkatinda pa ilan nagiti. Ay saan? Saan? Ipadawat tan. Gumatang ta iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Ay ka, utangin ta madin Dam amaw, ngagpapautang iti appliances. Hulugan ta iti pinulan lakay. Anya nga ikabagis ilyang, umaya ko ni Jibalayaw. Ay, aguray ka pa ikabagis. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua. Kabailan mi paimot nga gasawa ti agtrabaho jay balay. Ay, kunak no alaan da ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak paimot. Ang mala, sana baling arudan. Pasensya kan kabagis. Saan mi paya kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Ilyang! Ayan mo! Adag! Dito third floor! Dito silitra! Abay, ayan mo, ayamay! Adag! Dito first floor! Umay ka ba taday maraming kuminda? May na! Sikati yan na kasapulan na! Di, sikati umay dito third floor! Darasan! Darasan! Masado taklaan nga bumaba! Dayang, makabandog mo ti umuli dito third floor ba kay nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Iso nga raw na masado ka bumaba. Tama ka bandog ti umuli. Dari gagayam ti dakila balay ba kay makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Chika! Alam, ti may sa kudsun ni Jai. Kun tay pungan, kun ulus mau. Ta maturog kay Jai no kaya mau. Hey, mandak mo ta. Mabuti nga no may siya. Dili. Nagdagbus-busin na amo tao. Ha? Tay sa mo agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ay, awan ba'y pagbayad. Ay, unayin tigas taon. No agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Sana pintasan to'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mabasbasa bakin kan. Apay nga, agduling-duling ka kan.
Ay, kasla, agpatpatanggan ka man. Ay, sus! Ay, sus! Mataki kan sa matan, Rosita! Maumay ka! Bagkatan ka! Titangay ka ni Jay Hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain ka dagiti karuba. Rosita, apay gaya kasta kamutan. Di ka magsaon. Unayan ti kasta nagbambanagam, Rosita. Agsaw ka. Agkuti ka. Ay lumaban ka lakay. Tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinulong ta. Amang bayad ka dagijay. Iso nga paimbag ka. Dayawid tayo ni tatang diti balayo, nanang. Way nanakaw. Agam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti panakatak na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na iji baba. Tapno saan tayo amarigatan amang ipanmanan kan kwa na iji ospital, no bilang laeng. Uy, nga raw, nanakaw. Nangatunay dito third floor nga yan, tisilid bay. Ni, asino dagi di agbusbusina iji baba, nanang? Ay, andaman na, dagiti umayag singera nakaw. Agsingiriti? Iti utang may akan di tatang yaw. Nabitin nga ti kwarta mi iday. Isugay motang kamay itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kaw. Problema akno ka sa nawa makabayad na kita. Nagro na kit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw. Agpagapas tayo nintun bigat aldrain. Rumwarak tayo nakmangayam iti tangdanan nga gapas. Sige nanang, tasyak ti makamu iti pasida tayo. Mang tiliwak ton ka dagiti manok ko. Sigurado ka? Tapno no jakon gumatang iti ipasidata. Wala nang, siya kung ti makamu iti dayta. Malang nga raw. Mang tiliw kanton iti uray talaw. Ta aduda nga gapas. Wala lang, di uray lima. Nakaluto akaw niti inapoy aldrain. Naparti mo tay ipasidata kadagiti naggapas. Ay, masaya nga nakmait amang party kadagiti manok ko nana. Sapay nangina tinitib a manok itan. Sayang ipasidata yung laan. Anya! Kahit anya nga rod nga iti ipasidata. Aldawan na nakaw. Di tapay nakaluto iti sidaun da. Di kayo matanagan nanang. Tadaginatang ko adadak kila sardinas. Ison ilotun tayo. Sagpawan tayo iti papaya. Mabalinay. Ayan niya kamutain. Sapay imbaga kaun an native a manok ti ipasidak kadakwada. Egit ibagayon tulatan. Mangukukop da. Iso asan ang mabalin ang maparte. Ay, ngalala. Ingka nga rodon lutwain. Tanay, pangaldawain. Kabaabain numaladaw da amangan. Pasensya kayon, kakabsat. No sardinas ti maipasida kada kayo. Tanay, saan mo't ang mabalin na partyan lagi tayo tarakin ko amanaw. Ta mangukukop da. Di balay, tayo to maminsan, mabalinan ang maparti dagi jay. Ayabanda kay tumanan inton pa nagraraap. Aguma kayon tong agsida iti native. Malala, mangan kayo lang kakabsat. Di kayo babae. Angkay, ada mo malako ang motorsiklo. Brand niyaw, wano sikanan. Oray sikan hadlaan angkay. Takurang ti kwartak no brand niyaw talaag.
Ang damot tayo ilakla ko na kanya ka motor. Motor tayo ka na kanyantem. Mano-kano nga yan, gay? Nalaka lang. Kasla na ko na iti 15,000 lang. Gamno kaya mo. Kuyugan ka. Tamapantay dyan balay ta. Wan man ang gay. Nagapwa maldrain. Namalman kamay. Napan ko kinita, Jay. Ilakla ko da motorsiklo, nanang. Apay. Gumatang ka, iti motor mo. Wan nanang. Tanay bagla pagluganan, nagpaili. Wano adda papanan. Ay ka, makaamo ka anak ko. Kano nga'y nga alaam. Inton bigat, nanang. Manang! Adda ni Aldrin! Ay, ada, kabagis. Kam din sa apay mo na kareg. Apay aya, aday bagam. Nagpagpakuyog ngamin kanya kiti kalmar. Mapan may kumabayatan na. Tayo mo tao nagatangan na. Kamsya mo nauray di balayan. So nga imaya ko na dito. Aya, ay mabit laig nga raw. Tinakringain kabagis. Ay na. Nagladaw kamay nga agriingain. Amom nga dalakad jo ita, di mo sinapati nagreeng. Ada ni uncle mo, ijay salas, ururayan na ka. Abay ganun, nanang. Nay, kinumapan nyo kanugatangan tay motorsiklaw ita. Sanaya, magpakpakuyog ka kano kankuanay, di kalman. Ay, nagmadi magngarod dyan na itagtagainap ko di rabi, nanang. Naitagtagainap mo nga. Naidong paroko ka mo di motorsiklo. Ngay man manehok. Iso ajak tuluyon ang katangan da dyan. Anya? Kag, natulag yung samot ta hindi panggatangam ko ma. Woy, mapalim mo ngay babawi, nanang. Iso nga ron nga dabalikas ababawi. Ibabawi ka aja tulagan, me. Anggal, pasensya kayo. Ngam nagbaloy ti pangadang ka. Lugan lang, ti katangag. Mabuti nga kag motorsiklo. Tanagalas, tinaitagtagainab ko, dirabi. Ay ka, kanya nga ti bakak iti kaanakan ni baka ngay. Anya ti rason ka. Sapay damnaman, agatangam da jay. Kat ibagayol tanang. Alugan gayam ti katangag anggal. Ibagayaw ang nagbabawi . Si Kanti mapan magibaka. Alangan asyak payla ti baon na mapapanitayin na. Si Kanti mapan. Tanagregam mo ti mang namnamay ti awan. Abay, awan ay ti karbagak nagbabawi mo. Aldrin, anyat kasurun mo asim mangpay. Na. Ay ako. Jay kaanakan ti asawa ng gala. Gaputay babawi ti manggatang iti motorsiklo na. Pinagsasawan na kon. Ha? Anyat imbaga na ay Ipilit na agatangag ti motor na. Gadyak ngarog kaya din. Tila imbagbaga na kanyak. Masuro na. Mangilawlaw anak kano. Nakautang kano iti balor ti motor na. Tatiam muna kat sigurado agatangag. Na. Adamo ngamin kamalem anak ko. Taim pasigurado mo ngamin agatangam. Ho! Imbabawik nga ron. Apay madit agbabawi. Nagalas ti panagsasaw na. Dandanik latapis. Anya? Ay, Aldrin di ka agkasta-kasta. Taadda ka malem. Agpakumbaba kalatan Apay ngamen, makitultulag ka. No di mo gayam tungpalan, titulagan yaw. Abay na lang. Kahit yung arot aya ama disgrasya Nagmadi nga ron tinaitagtagainab ko. Adda karubang agbabawi. Tadyak kayat ti maisagmak. Nyalala. Husto nga rudan. Di kan agungayt anak ko. Basta intun maminsan. Sakbay makitulag ka anak ko. Siguradwang pa'y nga umuna. No final ti desisyon mo. Tano alanganin ka pa'y.
Di ka pa'y makitultulag anak ko, nalawag. Insan, agkasara kon iti mabiit. Si kanto ti may nga abay Ay kayo na insan. Di talaga ayam. Asino iti pakiasawaam kasinsin? Katrabahwak metla ijay syudad, insan. Aya. Ay mayata. Tapno saan ka nga bakit abalasang insan? Nakasao ka matinsan. Kuray matsika. Lumakay ka na baraw. Naimbaglakan niya ka, talalaki Kaya no kayat ko ti mga asawa, makaasawa ka dagaw, taado ti mabalin amaaram dita. Kanya pa'y lang arog ti kukuam nga insan. Agaram kan ata mga sawa kamatan. Awan iti panunot ko na ita insan. Aglaklakaya ka baro. Anya? Ay sus, narigat ta awan partner na insan. Mga sawa ka kiidimutun, tapno makaputot kan. Saanan insan? Baybay amon na ta sa asawa dita. Abay, sino ti oray? Kita damot tantay mangkasar kada kayaw, Edna. Ni insan Aldrin, uncle. Iso nga minti may nga abay. Anya, ayan na kanon aya. Jak nga rod amo, uncle. Jak mo't makontak ti cellphone na. Sos, mangibaon kan iti mang suruting kwaray di balay ta. Wen, uncle, adabi na unmin. Unay ka na niya taon. Di lagbay ngay sula mo uray. Barang paumayan uncle. Oh, Yaldrin. Ay bandakan. Si kalat uray ijay kasaran. Di ka paimot na karubwat. Ada tay umay mangsukun ka di tarwal. Uray sudan dagabay nana. Adagaim lakad ko itang agsapa. Anya? Ay naanak ka. Mapan kantuan, umalpas ti kasar. Manyak nga road. Mabainak gayam nga gabay. Masapul mo gayam nga agmarcha ti abay. Unak ano agtugaw laang. Agmarcha mo gayam. Ay talaga mo da kasta, Aldrin anak ko. Manyak. Ibagayo tamang kita dan iti kasukat ko. Masaduta nga gabay. Anya! Ay na, Edna. Mangkita kan iti mangsukat kan ni insan mo. Awan, jak mapilit nga umay. Anya? Apay kanungay, ante. Jak amaw iti dajay at tao. Kalaat mo ta nagbabaway. Masuruna. Ay, ala nga ron, te ibaga kiti daduma ka kasinsin ko, ante. Ala, ano sampay laeng abalasang kaw. Pasensya amaw jay kasinsin mo. Mangilawlawan kamot kasinsin. Imbagam ko mga rod iti nasapa Saan alas minute? Naimbaglaangan ta nasingpot tinang kasar kada kami. Naano sa naguruuray. Pasensyakan ka sinsin. Diyak magam amo nga agmartya ka am kanu dagiti abay. Ti amo agtugaw dalaan. Nagdamag ka ko mga minadagos ay insan. Inton maminsan adda katulag mo kat agbabawi ka. Ibagam itinasapsapa, tapnaon may lawlawan. Mala, pasensyakan ka sensei. Madama siguro karba nga agbabawi. Basta, mangilawlawan ka talaga, insan. Kadakin kan guraan na ka sensei. Basta siya, sinurot ko lang tiriknak. Tanariga mo't numapilpili taklaan na agabay. San aya? Nala, diyak ko nagsaupay, insan. Basta jak kayaten ti makitinulag kan ka. Apay, Aldrin anak ko. Awan planom ang mga sawa. Mapapaneng titaway. Ingari kiti bagay kajak mga sawa na. Mga lakla iti pakpakanan. Oh, Ay, kag tinulong kayo ngamin ngagtrabaho Nangasawa amin na nakakasinsin mo. Si kalat na batbatay. ket uray mabadak awan bibiyang da. May tag may sa taawan kaapak. Tano mga sawa sigurado mo ilang agapa kami nanang. Jak kahit digasta. Ay, anak ko, normal laeng ti agapa nga gasawa. Basta saan agrabe. Basta man jak, nagadukot ngay bagabagayon na ya. Aglak la baron. Agbaa kakon.
At masabat ko na pinta sa balasang Apo, nagpudaw kang siksing. Saan siguro at taga dito'y dayta? Dini. Umis-isi mo at ako mitkita kanya. Kumusta, Aldrin? Nay, muna ka man. Ha? Uy, apay, di nak mabigbigan. Kit-kita nak matlatan iti pababakan pa nga to. Sandra? Wan, siyak nga rod. Allah! Ay, pasensya ka na. Di ka mo nabigbigan. Nagbali mo kami ng titsuram. Si Mexica, pimudaw kan pimintas ka. Kiminister rupa mon. Awam mo tindag iti nagdatakila ka murom siya. Wen, tapi naagasa kon, Aldrin. Itakan sa lang agawid dito'y lugar tayo Wen, nabannog ako nga trabaho dyan Manila. Agsubli ako dito'y lugar tayo. Ay gawa na. Kakadwa tayo manay. Kahit nakiasawa kan. Ay na, saan pa'y? Awan mo't mailawan na mangayat kada tao. Di ka man, Sandra. Iti kastaki na pintas mo. Awan gusto keng ka. Jackpot siya. Saan man? Pudno ti ibagbagak, Aldrin. Awan pa'y nobyok. Sige ngay. Nangasawa kan? Nagpadat ang arod. Ano kasta? Awan pa'y nobyak. Anya? Anya pinat kukuam ngay. Mangkita kan iti asawaan. Kaya tinaklakit di, Sandra. Ha? Di nakmanrabakan, Aldrin. Anya kumamot nga ti kinayat mo kanya. Kat di naktupay panpansinan ni di adaak pa'y dito'y lugar tayo. Iti tayo jay saan itan, Sandra? Makayawan iti kinapintas mo itan. Pimintas ka mo ingaminan. Pimudaw ka pa yan. Thank you, Aldrin. Sandra, mabalinti umayag pa siya iji balayo intong manang. Ay, kat. Uwan na. O sige, tagluto ak iti pangrabyan tayo. Mangan kanto ni Jibalay, Aldrin. Nanang, inaksarong kara ni Sandra. Kaya't yumatla ka din ni Sandra nga agbalin ang manugang. Ha? Sandra? Jay anak ni Damiana? Una lang, nag-aaway din dito lugar tayo. Saan ka nung agsubli di Manila? Anya? Kunak man no aglaklakay ka baraw akas iti kunam. Saan gaya mo, Nanang? Kaya't ko gaya mo ti mga asawa. Ni Sandra ti kaya't kong armain. Kaya nasaya at ano kaya't mumutlaang ti mga asawa anak ko. Malangaraw, lalaingam, tapno, aklunan na ka ni Sandra. Naimbag nga orasyo, Nana. Nay, si kamagaya maldren. Sumrag ka ba raw? Agyaman ak, Nana. Umay ka. Anyat gagaram. Nana, umay ko arman ni Sandra nga anak yaw. Ha? Ay, kastaya. Sige, mabitlaan nga raw taya bakti anak ko ba raw? Sigurado ka alab na, Aldrin? Amangan mo't no paglulukan na klaan. Ay, saan? No kayat mo, panagnagakday ta. Babaan ti panangi kasarkun kan ka. Seryoso ka kadiya talaga, Aldrin? Uwan ko na kaman. Ay, ayatan ka. Kaya't ka nga ikalaysa. Iso please, aklunan na kumahan. Kwa. Diyak kayatan ti agpakipot, Aldrin. Diyak kayat aparigatan ka. Iso sige, aklunan kan. Yes! Agyaman ak, Sandra. Ay, basta ati maaram. Awan ti ado at pakibo na. Agkasartan, Sandra. Hikat makaamo ka Sikat ti masurot, Aldrin.
Kat kasano nga'y abalayan, nalawagan ti saritaan tayo. Awanan ti problema iti napagsasaritaan na panagkasardag iti anak tayo, abalayan. Ayu, wain, abalayan. Nalawag ti amin. 2 bulan pa iti urayon tayaw sakbay ti kalaysada. Alang araw, sapay ko ma, tawan to ti rumso aparikot. Wano lapod ti panagkasarda. Takayat ko ni Aldre na para iti anak ko. Nagagat ka na singpot. Ay, uray siya ka, abalayan. Kaya't kumot ni Sandra para iti anak ko. Tanasingpot mait abalasang. Agbagay da adwa, abalayan. Aldrin, makalawas laan ng tiurayan ag kasartan. Wan Sandra. Ngam, ape ang imisit kamot tay. Masurok la ang makabulan mo dito lugar tayo. Ngimisi ka manay. Si kakit tim. Kastoy mata talaga ti kolor ti kudil ko. Pimudawak laeng idi nagpamanila ak. Ha? Kan siyempre, kanayo nak ama pa ni Jay Talon. Tultulungak ni Nanang nagtrabaho Jay. Ha? Agsubsubli pa yung dagiti kamurong, Sandra. Wen nga rod. Insarden ko nga minun tay us-usarak iti rupak. Nasaniit mo tan ti rupak. Kanayon nga min ang mainitan ti rupak. Iso nga jak kaya tan ti agusar iti kasjay. Taamangan no kumaro ang lumisik ti rupak, Aldrin. Ha? Alang nga ron. Iibusan tan to'y ginatang taamirinda dito store. Taagawid tan, Sandra. Aldrin, in kay alaanen dagitay maparti ababoy, inton kasariyaw. Inton bigaten ti kasariyaw anak ko. Ay, baybayan yung dagi ababoy. Uray tadyak pa'y binayadan. Ha? Na apay ngay anak ko? Anya nga rod ti maparte inton kasariyaw. Ay, di tayo patuluyan ng ti kasar, Nanang. Anya? Taapay ngay. Magbabawi ako ng mga asawa, Nanang. Agpadi ak gaya man. Anya? Ay, Aldrin, di ka gar-aramid. Di ka mangibabain manan ako na. Sana tila raramidam. Natulagan ti kasariyo ka ni Sandra. No kastamo lagayam, idi pa'y lakuma, nagbabawi ka Kat italaang mo't anamiris ko dahil tao eh. Diyak kaya gaan ti mga asawa. Agpadi ak laangan. Tuladak di kasinsin ko apadi, Nanang. Ay, Saan? Ituloy tayo ti kasar. Di ka kasta-kasta, Aldray. Basta man diyakaon. Awan ti makalapod kanyak. Tabiyag ko dahil tao eh. Siyak tag-desisyon iti para kanyak. Apay kasta laka-laka na ti panang ibabawinan iti amin. Adaya mat kasta. Ay, pasensya kayo na balayan. Di nakmutdenggin jay anak ko. Ha! No kasta ti desisyon na. Ibagam, tao may makisarita na saya at diti balay abalayan. Payabam itan. Umunay ta amin, Nana, Sandra, kaya't ko tagkid daw iti pamakawan. Kan dispensa ka na kayo. Gapo iti panagbaliw ti pangideng ko. Namiris ko nga main, anarigat gayam ti agpamilya. Madanaganak nga main. Taamagan mo. Agbisinto lang ni Sandra iti sidong ko. Ta sa anak mo't abak nang. Kan sigod magkit din, ngayon karik iti bakit, adyak to mga asawa. Isuan na panunot ko. Nga, agpade aklangan. Mangilawlawan ka, Aldrin! Anay ko. Daytoy mat! Anay ko, Na, apay nga, agsipat kayo nga. No di mo kayat ngay kasarte anak ko, saan laang. Basta agmulta ka, gapoy ti panang ibabain mo kang kwana.